ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Kabam bat ke TWS de ke Jingkershan janga Directorate of Sports and Youth Affairs janga Sarkar Jilla ka Sapinlong ke Shillong Arms Fight All India Championship ka balai sngi linter hanong ba Shillong. Habekran ba kila pathai kubor ba Jun Kharbuli ulayat ho ba kani ke jingya khon kan sedang haka khat khandai bot on penkut haka art fulai terik menta ubnai no pra bat ka jakaban penlong ke State Central Library Shillong. Ban kring shu ikipat ba uba Kharbuli ulayat ho bakin don ki klor na ka Bollywood bakin thup be ka Priti Jhangiani baru Parvin Dabas kenya don bentalang ha kani ke jinya khon kti ye don huni nak yang ke Bouncer Association of India dekat ka Trailer Welfare Society kajuan huni kalau baginya organize yang ni ka Shillong Arms Fight All India Championship akaba akani ka pensang Kindon kino ile kai na bro states apo di India sini but wilayah wan kenang hangni na pai ba na kade klimat ka badu ndrei chat bakalong hangni slo jadi tu ni minit bakadu bangin yawe de paro ki am sing treats ko de na po slo ni le makin wan ban yo bentalan hangni kala long ka rensan ka bahe rensan national level but ikwa ma kani ka kabuk ser iti at least bro ini yo ini simenta hantam nani po shlo but kani jina kai am fight begitu kandai yaki physically able bahkan juga yaki specially able te kebetulan lomba kani jina kai ini ka rensan am fight kinwan mensaki ki try yang ka PPL ki badai ki Bollywood celebrity ka kerteng ni Parvin Dabas bat ka Priti Jhangiani te ka jinde kai kan sedang nadu atpo trik bat atpo trik na shai ka sini ka kendai trik ande ka weekend hakaba indio ka jing thoi pro ka athletes te ya kani ka event ni pempau ni la kersang balairap ka Directorate of Sports and Youth Affairs but tak tahu kat ni mun ki businessman ki balai rap ini long ini tournament di event ni pendai ketika event haka opening ceremony in the health minister di Dr. Amrin Linggo but ya ka closing ceremony in one day is di chief minister juga di Sri Kontrak sama ban nanta dika closing ceremony nanta ban company senang ban company pu ipieng ni ka rensan bila sabar ka event apo ka State Central Library nomor bakat kandai ka venue bila yele ru ban pu iki food court nanta ki gaming zone nanta ka housing pendon berpenjuru ke Raffle Draw hakaba kibawan pekai kibawan mensaki mekiru pinjok ya kabenta kaban pensutana ini kaban pinjok ya ki kenu ke kusna tang ini nak liang jangka bouncer isno benar play ke pangi ke sports department mulai rap ini but ni kadu kalwai ni ya wer yang berok ikun sama di badan sabtun pong akan ida amfai ketinggalan semat manis semata berkunjung ke jipedang buram kerpang yang berok setiap nasbah kepawan dan ya semata itu di Jina ka Shillong Amfai All India Championship kusnam juga ini nonjob in all aspect dari alak kesanaja kabumut yang usi dan ni champion of champion kedai aku sanaja iki sindang but atpo hajar yaki kentai andai ya kategori in ai 10,000 yaki sindang 10,000 yaki kentai opera hajar yaki kentai anta san hajar ki bawan ba
lai haja ki bon malai anta sau haja ki bon paan nak yang ki thei pat khasan spa ya ki bawan balai ki thei ba kumjuru ki specially able ni ai lai haja ki bon manikong khasan spa ki bon ba pat san spa ki bon balai hadu minta na North East Borohi na Shapar teman po UP nita na po Delhi nita na po Mumbai ni Gwalior nita na po Kerala na po Haryana nita berkat tu kat ni kiba nang confirm ni Malaysia ka registration kedai si sepak tengah online registration for the Spartanka. Kibale online registration kinawan pada kasni bonto way si sampai Spartanka. Kiba let spot registration pada kalong apply. To place ni po Meglia in dari Margaret Pathau iba ajubat ke World Championship tu nta i Alan Sun nta kita negeri para atlet tu competition board jadi Shambolang section. Nita Hubert Paliat Nita Kindan pun ki Bapa Ukmat ini masuk di balai di presiden ke PPL Nita I Boklin Lena Bandarika Karpongor itu ki top player ki Nation Talent Tina Shabaru Kindan itu ki strongest woman kumka Yogesh Chopri kebakaran kami bawa ke PPL ini. Kalau pun kategori in all aspect kemangau PR lak khasan kerja. Kategori batang ki kenteru nampak physically able ladan pasan teksendang sang longspo nampak para athletes standing lesson belum lambat standing dan sitting dan kata sendang lalu sound kita total berapa kan? Total khasau betul. Khasau hajar. Khasau kategori ke cash prize ke dia anak khasan hajar itu. Pick up lagi potential athletes na yang akan ke event juga. Makin ai ke opportunity nama tak season number 2 jom ke season 2 jom ke PPL. Pro Panjali. Di nakaliang juga voucher Association of League mal makadika All India event di ikwa rupan kintiu jadi ban promote ya ka kabang kasi hakabangin sa display ulang pa kitu ki store ki beran po ka food court hadu ki jembam di Syah hadu kabang ka jabam ru ya promote ka jembam kasi nanta ki jinlakai tenrai ka tu ni ka panila kita hingga fokus ini nomor apa? Nang bagi states di bawah nasional, kinyo ben itu ingin tak kajila kai, fight dari warga tenrai jungiru kebalik. Saya kindet madet ke pengilap balik berpau kalau kajin penkemau kajin itu bagi let salah kajong kajin. Beside kita ki traditional cuisine ki bangi kuat ban kentiu jongka cek berdeu jungi, tinggi kuat rupa habadan kita ki boleh star in nakaliang tu udon room beri member jungi room beri member jungi on I have free posing kebelang ke special performance kum ban PNI ba kata men's physique jumpa juu upalapan ru ka kedan ke balai ka South Asia Pacific kebelang isnya beladap Vietnam di bat katu kat ningut nakaliang juki member jungi bakinya dan ke special performance tu kibar wai dan sab kibar wai betul pun batah closing dan sarwai di sedenti kuaya nakaliang kejungit ni dia masuk apa nak ki para atlet semua kita tiba kami jom ba dan kijung nak kita pada kejung kita nakaliang juga mawa berbau association yang so pai ki baro ki bawa on simta kani ka tournament nomor 2 kani la le khnang ru nak menta ki beliau ba long physically challenge bagi betul jinjin jar ka dekat ka jom ki ma te la pisa aku nak guna jakaru
ikloi ba itiang so hai pi pinwan ban ship dan tala ban ni marwa kani kadi kala ya ka ba ila ban shoki ya ka sab ba ka bor ka ba kini ki palo ki jung hidan te lada phi dan ya ta ka jing thrang wan chakmat ule lai kadi ka sin ban kong ba ni get scam ba ni si kani kan de ka ta ka la dan ya ka jing khang ban pap ya ka lawe ba dan ta ka jong phi te na kaliang joka sponsor ba joka mawa ki shime kani ka la ni kani sinjam ban plinti ya ki inclusive people ya ke bakitna ban shimta ong tang ha ka ni ka jala ka jung hindrilu bakitna ban represent shekiwe ki jala bat kunju sha kawi ki bi ni ki port barang Lada pi kwa bentuk kampanya shapang kan yang jina kani pi kwa bentuk shapang kan registration ya ki balong physically able dan ki balong physically challenged pila ban phone dan ni ban chu WhatsApp ni message ha number kendai nyo sao san lai sao kendai not and repeat your number kendai nyo sao san lai sao kendai not